بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullohi wa barakatuh. Muhtaram jamoat, bugun sizga istixora turunda söyleyişim kela. Nerse so'ng istixora? Yani istixora namazı. Adam balalары qaysi bir vaqtda ishlarga tatanganda shiklanadilar. Yani ish olirga tilaganda, ya uylanirga tilaganda, ya masalan mashina olirga tilaganda, tilaklari tug'ashdan ularning ishlarine shim kira, shik kira. İli birer kishi sili, qara sen bu o'ringa ish ola ko'rma. Mında jin şeytanlar iyası. Gemerge baxtli bo'la olmazsan, agar da sen mında ish olib shunda yashayim desang. Chunki bizning ota-bobolarimiz bu o'rin turunda bizga ko'p o'rgatdilar, siyladilar. Ya bo'lmasa mana bu qizga uylana ko'rma, sen yaratib yurishing o qizni. Sening uylanirga tilaging bor, ko'rishgansan endi, siylashgansan, bir necha kishi keladi senga ayta. Bularning bit nesillerini oşar, bular yalğancılar, g'aybet silevçiler, yala yağışılar. Bularning ata-babaları zinaşılar idi. Şunlarga göre bu nesil, naşar nesil deyip, sana şım sala. Mine şol vaqtda nişlerge kereginde. Sen bitinde iş alırga niyetledin, ilenirge niyetledin, lekin işine şım, şik kirdi. Bu vaqtda muhtaram cemaat bizning birgina chora qola, ul da bo'lsa Alloh taoladan so'rov. Alloh taola bizga so'rag'ashdan javobni o'zi beracak. Ya'ni istixora namozi o'qiymiz. İstixora namozi o'qiymizda ham shunda duo qilganda, ya Rabbim Alloh, mana men yerga, mana shul yerga ish olirga niyatlagan edim. Minde şik tuda ya Rabbim Allah, sen mina bilgirt ele, mında salayım mı min elle yok mu deyip sen dua kılıp soruyorsun. Ya olmasa ya Rabbim Allah mene bu kızga iyilenirge deyip niyetleyen idim, minde eşimde şik tuda, mene şunun için senden sorarga mecbur buldum, sen mina eytinde deyip sen dua kılasın. Şundan sonra Allah Teala sana nişi gittirip eytesin. Sen bitinde sırağaçtan Allah Teala sana kişi şekilde kilip, ey falan, bana bu işini işle ya işlemedi beyt mi? Allah Teala görünmüyor bit ol. Görünmüyor. Görünmek işte nişik eytesin ol, nişik bizge haber veresin ol. Bana muhterem cemaat bik jingil anlava. Misal için sen hazır iş alırga niyetledin diye. Şik tuda. Namaz okudun, dua kıldın, hazır indi şıktın uğramga. Bu ini salırga deyip yeriysin. İyiden çıgı oldu, bir takta yata, yalgış bastın da, anda qadak. Hem ol qadak senin ayağına tişip kire. Şundan soň sen yeri almışsın. Bu nerse degen sözünde, bu jirge yertine salma deyip Allah Teala etti. Yolun olmadı, birinci adımını atlauga ok tuktav. Allah Teala alametini körsetdi, priznakını körsetdi. Orası aytkanda. Eğer de indi ikinci türlü oylasak, ikinci türlü Allah Teala sana haber versen, mana namaz okudun, hem duasını kıldın da şıktın bir tanışın keldi de, ey kardeş seferge gitemin, mana bik akşaga muhtaç buldum bir tane buran vardı. Anın tübesi de var, idenleri de vardı, bütün nersesi vardı. Bir gün beyegene satamdı. Balay ultradı bazarda 400.000 tenge, min ana 250.000'ge ya 200.000'ge de satalamdı. Olalıdı. Sen barıp karaysan münasip, bir motor yakşı, köngülün tilegen idi şundi, buranı alırga. Sen mene şulay ittirip, yert alasın, bura alasın. Bu nerse degen sözünde, Allah Subhanahu ve Teala manda yert sal, kurakma, bahitli bulasın diyen meğneni anlata. Şolay yok mesela kızga ilengende şikkardıyken, sen hadir
istihara namazын 2 рәкат укыйсың, һәм дуа кыласың да, шуннан соң телефон шалтырый. Телефонда кызның әтисе: "Эй, булачак киявем ди, менә бәлеш салган идек ди, кыймак та пешердек ди, килеп китә алмассыңмы? Бергә әзрәк шәйләр эшер идек, һәм сөйләшер идек никах турында", дип, әгәр дә шундый хәбәрне бирсә, бу инде Аллаһы Тәгалә сиңа аңлата, бу галәмәтен күрсәтә, бу признак булып тора инде. Син илән бу кызга. Әгәр дә инде киресенчә Аллаһы Тәгалә хәбәр бирергә теләсә, син инде чыгасың, барасың аларның йортларына, ишекләрне шакылдыйсың, ачмыйлар, ачуың килә, шылтыратып карыйсың, телефоннарны алмыйлар, шуннан соң күңелең төшә һәм кайтып китәсең. Менә бу инде киртә, сиңа иләнмә дигән сүз. Аллаһы Тәгалә сиңа аңлата, иләнмә ди. Менә шулай итеп, мөхтәрәм җәмәгать, без истихара намазын укыгачтан Аллаһдан сорыйбыз да, Аллаһы Тәгалә безгә әйтә. Йоклаганда да, мәсәлән, син 2 рәкат намаз укып ятасың да, һәм дуа кыласың: "Я Раббым, Алла, мин белмим бит, син миңа ирәт инде, белдер инде", дип, син әйткәчтән шул вакытта сиңа төш керә. Нинди төш? Матур, ямьле төш. Кояшны күрәсең, айны күрәсең, елга аккан сулар, чишмәләр күрәсең, яшел төсләр һәм аннарсын чәчәкләр күрәсең, әти-әниеңне күрәсең, дусларың белән күрешәсең. Бу нәрсә дигән сүз? Бу сиңа уңай төш. Эшлә, ызбаны сал һәм илән дигән мәгънәне бирә. Әгәр дә инде син начар төшләр күрсәң, эт тешли, йылан чага, янгын астында калдың, я тагын берәр төрле авырлык килде, берәр чыкырга егылып төштең, я аягыңны сындырдың, булар барысы да бу эшне эшләмә дигән мәгънәне аңлата. Тагын бер сүз генә әйтәм дә, шуның белән тәмамлыйм инде. Әгәр дә Аллаһы Тәгалә сиңа күрсәтмәсә, менә син хәзер укыдың истихара намазы, һәм дуасын кылдың, һәм хәбәр юк, 1 көн, 2 көн, 3 көн хәбәр юк. Син инде уйлама, Аллаһы Тәгалә хәбәр бирми дип, тагын ука, 2нче мәртәбә ука, һәм кетеп тор. 3 көн эчендә күрсәтмәсә, тагын ука. Шулай итеп, күрсәткәнчегә хәтле ука. Иншалла син Аллаһы Тәгалә белдерер һәм күрсәтер. Аллаһы Тәгалә һәр барчабызга да менә шулай итеп үзеннән сорарга шикләнгән вакытта: "Я Раббым, Алла, мин белмим бит, син миңа белдер инде", дип, 2 рәкат намаз укыйбыз да, истихара намазы дип атала, һәм дуа кылабыз да, Аллаһы Тәгалә безгә өйрәтә. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху.